ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi ta ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Ïalong. Hadin balayo ya ka Jingeh jor na ki Paidbah halor ka Jingeh ka bagi ju Ïakynduh ha Tollplaza ne ka kherdop krong khajna ka badan ha kasnong Pasyih Ïalong na galiang jong ka Joint Action Committee jong ka rilom Jaintia ka bakintub ya ka Jaintia Youth Federation ka All Jaintia Commercial Vehicles Association ka Jaintia Traders Association, ka Hanyo Trip National People's Federation, lembat ka Meghalaya People's United Front, ha ka Shitarik Ubnay Nailor Arajar Arpuway, kalalay banyakren bat kinong penyay jong ka ni ka Tollplaza, bat ban panjing pensyay halor ka ni ka Jingeh ujor na ki Paidbah. Kinong ilam ka Joint Action Committee kiliyatho, ba uway ubreo na lor ba uladep ban sew pisa ha ka ni ka toll gate, Henry hadin katto ka ni minute ula siya otpat na ka fastag. Hadin ka Jingeh kren, kinong pait jong ka ni ka kherdop krong khajna kila penpay no biang ya ka pisa, bada ka jo ka por na kaliang jong ka Joint Action Committee, kala kerpat ya ki Paidbah ban ujor bait marmar lada lap ya kum gini ki Jingeh nang ne syakman. Hadin mo dayo i complain ni ki Paidbah man ka por. Dan ni le dayo biang i complain wa redep semi wa em ga complain hi wa nalor wa redep su ya ka redep su i fasta kre yang simple sa yang asli yang ni dan ka por ju dia ko kam ni bo Jingeh go i ginong chong chnong bat i Paidbah hi oro yong i ka tha chini umut i galiang yong i le ni dawan i pembai dawan i kalamu manager te kentu ile wa i ki Paidbah la de em i ka tu ka halor wa redep su gi ka fasta manu pan biang gi ke slip biang gi igentui gi Paidbah untuk ule biga untuk usupi dan wan lai kelam o manager tai nang ni pembai dan ini kaliang yong ile da khut ida persang wong gi wa khut di komiti ni kelam nang ni cho pembai Jingeh yong Paidbah ani hapo dilom janja bat sebelum ile wong wa kajile yong ni ka enhai support man go kuwa penduk mesin dan go kita yu Paidbah yang ni dari pipai di kakam ke cinchat yang ki ya ka main pun ni kan Michael Gate ini man go tua saya ha dan pipai di kakam yu jor yu surokwan kamu chongkule di ini kaliang yang ile ni rawai open bah penmet gi kamu charge ki ya ka bai toll gate ya ka slip ini ka bai lai bai wan i ka surok le em kam met bah higo kejak nak kalian yang i kam ke MPF kam jo le nak kerja isi yang dalam jakia ada yang komplainnya Jingeh tahu bagani memandang kami kerja menolak ada sani dan pasta dan ni kesini yo kelam le supervisor yang ini ke toll gate agawan kalian yang order ko manager kamu hari ini sini harus nang yo sama manager yang ke toll gate agawan kelam ini Jingeh dari kelam le awak address Jingeh tahu bagani ka surak ke jinsi yang surak kamu dah ni perlu nak kerja sem, ada orang ni orang kalian yang menilai ada report tu senan itu tahu bani, hadian komiti yang di selama yang surak, tapi orang kong do tahu ini kita bos di Paidbah atau Jingeh tahu bagan ni kerja, wah juan di Paidbah tu macam kami ni Jingeh, saya bagi kontak si kami kerja isi, lani tahu supervisor, lani manager yang ni target. Yo yarap lada em kami di Jingeh. Nak kerja kang menjadi kerja ya Paidbah yang gerilom janja Jingeh tahu wakan di toll gate. Wah nak kalian yang kerja isi mem som di dono do before mentua. Wah wada ya ile ko iwan ye ne bentau yarap di Paidbah ayo bon kalian. Hagi por dep ban ya Jingeh ki nak kerja isi kamu doa wah ya kerelang wah kerja isi kamu jole bagi Paidbah yang gerilom janja hagi Jingeh tahu wakan di toll gate. Wah ini ke toll gate le dari kompromi wai wada pediang gi yaki kondon yang 84 dai waong wa tourist to uchimiki dule phatur ka ni unlimited ade wai wa hado kan ni le dang man kamu man katte kamte himan 84 to de khori ye woro ki wo bo gari na do gi gari private hado gi sumo hado gi commercial vehicle wo per ki wm wilayang bayong ni national highway anrai siau si wani penting sampai bayong gari nom jatya du kiri tourist vehicle don hi ki wan chimta hagi Jingeh ki yong i nei dai dau kam ge si rai ko wi don ni ki chimot o yaklam dukan nei benta yong ki tourist vehicle don ni ta kerpari le ya gini ki wobon la da siang MKM ki ge Jingeh kralang na kaliang yong i mun man wo yumi ki chikmat wo e ki complain kam ju le wo ye kralang nei benta i bhai me dong Paidbah kam tam nei benta yong gani ke toll gate
lada siau pi ya dengan kam ya ke Ïalong nrai wo kunawan ya ke JC kamjo lai kino yalam yang ke JC ong man damaging yo naga tollgate ini to go bakla lada champi ewan siau ba penyo wagas ki wagas bot to ke JC bang paisa ga jing to wagani ke jing to wagani isu lada champi one to member yang ke JC wa bang paisa yang pun sistem kat kamu kondang yang kai kini to message nai betayang di Paidbah yang ke Ïalong jantai uro ko bi